Ko le pe ke ho whanga i he talamalo e whanua, kai a tā moau ke whakahoko ato ai whatongia o e haua koeni, i he whakamawhalare hanga tonu, ko e whai whatongia ai komsoni whakamawhalare atonga, i he polokalama, ai konfelenisi hono te au, ai siasi wesiriana tawataina o tonga, ko e o wau ke polotu wheiloaki o e konfelenisi hono te au. Whakaloto fo ou. Whakahoko e ni he whare lotu, whakamanatu centurio i lotu i nuku alofa. Ko kātoi ai ngahi kauhiwa ke kehe e hiwa. O hiwa ake ai kauhiwa e siasi metotisi nuusila ai au nau i he tēniti e ta whaaki ko ia whakahihifo. Ko e ngai hiwa taritari, ko e kauhiwa ia me he whungafonua me ewa ai au nau kau whakataha i he polkalamani ke hiki ai whakawhetai pia mo e whakamalo ko e whakawheiloaki ia o e konfelenisi hono te au. Ko e uhi ko e whatongia o e komsoni whakamawhalare a tonga ki hono whakaawatu ki e ngahi loto whare o e tonga kotoa pe. Ai ngahi o wau i hono kātoa ngai ai whakamanatua e centurio e konfelenisi o e siasi. Pia honga i ai e sea mo e kau tare kita o e poate ai komsoni whakamawhalare a tonga kai pehe ki he pūle mo e kau ngāwe ke hoko atu ai whakahoko whatongia. Ko e whakamalo ke ekpalemi au tonga o no pohua kawa mei liku mo e kāpineti mo e pule anga i he langomaki ki he whatongia o e komsoni whakamawhalare a tonga i ono whakaau o ngahi o wau konfelenisi ai siasi ke au ki he konfelenisi koeni ai siasi wesiriana tawataina o tonga. Mea ke ai e kakai o e whanua, ta tau pe i e lete o tonga, mo e television e tonga, live stream, i e pe si Facebook o e tonga, broadcasting, live streaming. Ngahi kauhiwa, kua maai ki aki, ngahi teunga masani, kua nau whai teunga, iai pia mo e hau eiki konfelenisi kakato, ko e kau aahi, ko ke nau tolu e kau whakawhe, me mipa whakalangilangi, me ngahi kautaha whawahapureanga, mo ngahi siasi whawahapureanga i Murina, ka unau i tongani, i lolo tongani. O kia ia whakamalo ke Palestini, mo ka inga loto e siasi wesiriana tawataina o tonga, i ngahi whetokoni akotoa pe, ki ono whaka ua e whare alea o e lotu, ki ngahi otu motu i toke lau, kai pehe foki, ki e ka inga i tonga e kini motu apureanga. Whakamalo ke Office and Pastor, Republika o e kakai o siaina, mo e pureanga siaina i e whetokoni aki o whakawhainga maari i ai whakamawhalare hanga tonu o e ngahi iau wau o e konfelenisi hono te au. Whakamalo ke family e Kauli and Sons Limited i e ngai whengawe aki, ngahi whetokoni akotoa pe mo e komsoni whakamawhalare tonga i e ngai whatongia ke kakai o e whonua. Ko e loto whale lotu weni, o ki ai pe ai kauhiwa, pea mo e nau hiwa, o nau whakahoko ake ai taritari talo me ane nai pe, hawhi ai whitu. Ko e uhi ko e whakaha, ko e takai pe e taha i e kauhiwa ko e ni, i he pōhiwa whakawhelo aki o e konfelenisi. Pea ko ia i e ene pehe, o ku ia lawe i ki nau tauru ko e ni, te nau whai ai ngai hiwa taritari, o ku takai ia i e kotoa o e ngahi kauhiwa. Ia e mahu inga ia. Ai au ko mahina pe i he tuukoia o e tau polokalama, o ku iai ai ngahi kauhiwa koe ni e hiwa. Ai a koe kauhiwa ia, te nau whaifatongia, koe uhi koe polokalamani. Ai a o ku iai ai amanaki e tatakia e he sea, o e polotu whakawheiloaki, koe whaiwhikau pule, o e wahe whanua tonga tapu, koe whaiwhikau pohahau palu. Ai a ko kau foki i he polokalamani ai ngahi kauhiwani. Ko e kauhiwa koia ai metotisi nuusila. Ko e kauhiwa ai wahe kolowa whikaua. Ko e kauhiwa ai wahe whanua ewa. Ko e kauhiwa ai wahe hihifo uluaki. Wahe hifo uluaki, pehe ki e wahe kolo uluaki. Uruaki. Wahe kolo uraki ua,
mo e wahe hihi fōua. O kia ia kauhiwa e wahe kolo ua uluaki mo e wahe loto. Aia ko e kakato ia ngai kauhiwa e hiwa. Aia o ku iai fōki a e lawe i e haua koeni ke nau tolu ai ngahi kauhiwa ko e kau whafofonga o e konfelenisi ia e lawe i ko e ngahi wha e whita. O kia e ngai kauhiwa o ku kanoloto mai aki pia mo e tau whanau tau tupu ka ku tokolahi pe ai si ngai whae ko ngai tamai o ku taktaha pe mo ona o whai kekehe i ai ngai kauhiwa i he kote pe ko e pulu ai o kia e kahoa lanu blue o kia e ihia o nau kahoa lanu kula ai a ko e wahe kolo uluaki ia o kia e whoki pia mo e kauhiwa nau tau koia o nau kote lanu kula no kauifi te o kai kauhiwa o ku taktaha pe ai whaha i pia mo e lanu ange koia ko e wahe kolo wa ko e kauhiwa wahe maufanga ke he pe ki nau tolu ke he pe e fauta lanu ia ki he hiwa ai te noa ke he pe ai fauta lanu ia ki he hiwa ai laulalo o loto ia mo i solo ai a ko e ngahi kauhiwa ko e ni ngai wike mo ngai mahina ko si tu a ki ai nai fai whakautu mauku o whakahoko i he ngahi whai anga lotu pe a takai ai i he ngahi wahenga e ko e kolo ko e kauhiwa e taha o mei ke iai ai kolo e wha pe to e lahi haki ai a o ko whakatatau pe hange ko e putokolahi ko ia a e wahenga hihifo uruaki ai a ko e wahenga kolo vai ia pe o ko kamata ia me te ki o whai whanongai ki hifo au ki e niu au no fo pe a pehe fo ki ha utu pe a mo whahefa ke he pe fo ki ai kauhiwa ia e wahi hifo wa ai a ko e wahe nuku ko e tangata ik Palestini o e siasi pai whekau the right honorable te Dr. David kolo ia habea pehe ki a mele habea iai pe a mo e kau whakafofonga o ki ai fo ki a ngai kupu whekau aki he metotisi au ko whakau ngongo mo whengau e aki pe a whaiai ai whekau aki e konferenisi ki nau tau ia o nau kau mai i he tau hono katoa pe hala whanonga me he kuohili o au mai ki he tauni o ko whakahoko ai o whakamanatua ko e senturi e taha o e konferenisi o e siasi e ko e whakatahaanga o e konferenisi o ko whakapāsi me iai ai ngahi ngā aue o whakahoko e he siasi whakakolo mo e siasi whakaluku fua iai fua ki ai ngahi komiti o e siasi i he konferenisi pe a whakatawhito pe hona o tala whatongia o whakatatau pe ko e komiti ko ia ki he kele ai o ke ai koloa e siasi ia ia ngahi siasi whakakolo i ngahi tuku i kolo o ke ai koloa ko e whaleloto o ke ai koloa ko e ngahi mea lele pe ko e ngahi koloa tokoni ki he ngahi whatongia whakahoko me ngahi siasi whakakolo o ke ai komiti ki he ako ke ai komiti ki he tawhaki whakalao o ngahi nau o ki ai ai siasi. Pe i ngai komiti ko toa koe ni, komiti o konferenisi o ki ai ai wharearea o e kau whaiwhekau, ko whakatahaanga o e konferenisi e kau whaiwhekau, ai ako ki nau tau pea e kau whaiwhekau hiri whakinima o nau kau i he whakatahaanga ko ia. Tō kehe pea e konferenisi kakato, ai au kau kia ia ki nau tau i he konferenisi kakato. Ko e tama pilinisi kalauni, a e tama ko pilinisi tupautoa urukalala, ne tō ota, mea mai ki e whare lotu, whamanatu senturi o e lotu, ai au ko iai fōki a e amanaki, ke whakakoloa i he polotu whakawhiiloaki ko ia o e ahoni, pea o klau manu mo tāpua ki ai, a e konferenisi hono te au o e siasi. Aia e hiripe a e hiva, e whakahoko me wahe kolo ua, pea e mea lewa a e tama pilinisi kalauni, ko e tama pilinisi hoko ia, ki e taloni o tonga, a e tama ko pilinisi tupautoa urukahalala. Iai fōki a e amanaki i he lea whikaua, ko e wahe whanua nuu sila,
e whakafofonga ia e Brian Langi. Iai fua ki pia mo e whainga maali kau whakataha i he poloto whakawhiloa ki koe ni, ko e Kovana Hapai, ko Honorable Dr. Peter Tauwhatofua. Pea pehe foki ke lea whika wha ko Lord Whakatulolo ko e Kovana ia e waifunua wawao. Wanga pehe, ai tu e polo kalama mo e whakakoloa e aho. Ko e whakaongo mai e ki he amanake kamata ai polo kalamani. Ko e polopolahi me kamata ki tau ngau ki eiki he poni, pānge au hongo puru maawa himi, ke mou me ahaki ki tau hiewa. E ke mau haloto maa, haloto kuolanu, pupulu i he tātaa, neringi pe maako, Pagababau, haloto tariangi, ono potaha ke hau, kono mateaki. Haloto tui pikitai, haloto ponu ova, haloto pakamanaki, mo pakato toa. E si su, omni ai koloa, ai loto fupo ou, ko loto hao hawa, ko imi hiao ou.
Me fo ke dau loto. O tua mafi mafi. Ko koe mau tamai ta ngata ai a fiona. Koe o tua i beia i he lolotonga, i he kuahiri, i he kahau. E whaia tu ke pānga ngalu o taimi. Kai kai mo koe, pia kui kai mo atoi o tua. O mau kore whamare more ngai anga hala katoa beku mau fōu mai ai. Ui kai tua mo tau e mau whawhia ngai ke te koe. Taimi lahi, e mau ngau, e mau ala, e mau sia, e mau wakai. I kai au pito, ke whakahoi fua ki ho fio. O mau kore whamare more ke te koe. Ka uhi ko ngai anga hala ko mau whai. Mau whawhetai, i a Fiona, ko higa mau au sia ai hoa whakakoloa koen. Ko tumutumu e mau whawhetai, ko hifo alo pekia ka mau mo ui. Mene ha ere hake ka mau lau mo ui tai ngata. E hifo lau maari e mau ni oni o whio hitu mau mo ki mau tolu. Ko e viki anga ia o ha tangata mo whawhine. Ko e whawhetai anga ia o mau lau maari e. Ko mau kau he kamata anga, hono whailonga i mawahe e mau inga, o e senituri o e konferensi ko mau ausia. Na iai si ika kai na nau kamata, ai lotu koeni, pia mono whatatahai o e lotu, ko e nea whio ko unga whanua, na iai e tangata eki Palestini, mo e sekeritari, mo kau whafofonga, mo e ka kai ko toa e siasi na nau whakailonga i makehe ai aha koe ni i he kuhiri. Koe mau whawhetai, koe mau tolu e ni mau lawa mai ke whai e po hiwa koe ni. E tuke langi i ai aha hua wha. Ia ngau e si i mau vai te mau whai. Whawha o e mau mo ui, ke o miha loto fo o, e te ki mau tolu, ke mau toi kamata fo o ha senduri i he kahaona. Mau whawhetai, ko ho whāku ope pia hulu atu. Tā pui kina mai, tui o tonga, tā hine kuini, whare alo, mau lotu ko uhi, koe kaha o tonga, tampirin si, mau kau whata, lalakai mo nua i pe, ai pure aha mo eofo i mau whanua, iai e kau whakawhi whakalangi, me haene takata eik Palestini ipe mo sekeritari lahi. Ko wana e vai whanua wau, he ke ko wana o e o tuha pai, kau minista, o kuheni ai konferenis kakato, pe mo e tau tupu, ke whaia e whalangi i, o e aho ko mau iai. Tā puak mai be whamanu i e ngau e kumau whai, tuke langi i ai pe ho a whio. Mau whuaki ate mau mea kotoa mau neongo e mau tae tau. Mau kore ni o hua whako sisu kalaisi ko alo, ka ko mau whamo ui. Amen. Oh
hong fulu mahiwa ngai same. Te hong fulu matolu e vesi. Tuku ki hono te au o fulu mawalo. Tata hiwa ngai same. Tata tolu e vesi. Ki hono te au o fulu mawalo. Ai au pēhano whakarea. O kou whehia. Ki he kakai o ku loto ua. Ka o kou ofa. Ki he o laona. Ko hoku toitoi anga mo e ku pā ai a Fiona. Ko tuu e ku amanaki i ho o wholafola. Hiki mea te au e kau whaihala. Ke utau he ku ngahi tūtu ni. A hoko tua. Popo wau. O hange ko ho tala ofa ki umo ui. O oana aku maa i haku whakamanaki noai. Puke hake au. Piau hawa i mu. Piau sio mawai pe. Ki o ngahi whekauna. O ke whasi kakai. Aia kotoa o kuke. O ku he me ho ngahi whekauna. He koe koto loi pe. E nau kākā. Ko ke awe hange hae whē ai kauanga hala o māmani. Ko iai o kou ofa ki ho ngahi whakamoni. O ku wana hoku kakano. He mana wahe ki hea Fiona. Pea kou uri fia. Ko uhi. Ko ho ngahi whekauna. Ko whea ai whakakunu tūtone mo totonu. O e ri aki au. Ki he kakai o whakamalo i au. Ke whai ai whakalao. Maaho o tamai o eiki keurerei. Ke oua na whakamalo i au e kau whielahi. Ko osio kuongo matani he whakasio ki he whakamo ui. Pea ki ho o tala o wha ma oni. Whai ki ho tamai o iki o tau, pia mho o wha. Ko ho se maani ti au, ke whakapoto mai. Ke u ilo ho ngahi whakamoni. Ko taimi, he ngāu e si hova, ko laiki he kakai ho laona. Ko iai, o ko ofa ki ho ngahi tūtuni. O lahi i he koula, io i he koula fungani. Ko iai o ko blau, ho ngahi e kinaki, i he mea kotoa pe, ko e to tonu mate. Iau whehia, ki he halaka kāfua pe. Amen. Me he mai whanua tō ngā tāpung. Tāpu ki e api o e o tua i o tau loto ngā. Tamai, alo, lau maari maoni on. Koe tō tōlu ka koe tāpe. Tāpu ki e nā api pio. Tama ko tu povo no, koe tū i o tonga. Taene kuina nas pau. Tapu ke tama prinis kalauni. Tupau toa, ulkala. Peke prinsesi. Kalauni, sinai kakala, tukua. Tapu kia Lord Pakatulon, Lord Pilakep, moi hou e kia whanua.
Tapu atu ki a katoa ki Kalofiama, atu Powono, ka mā whare wha, o haa matapure. Tapu atu ki e tarai Paisteri, toki tā te vita koroa ia hapea, ka mā ai hoa. Tapu e tarai sekretari ai konferenisi, Freti Atiola. Tapu ki he Kovana hapai, ka mākina o tolko tō pē, o whiri e konferenisi ki e nau whakahoko ai patongia e pōni. Tapu atu ki e kau whakawhi ko tō pē, whakalangi o konferenisi ono tau te au. Pē ko whatapu, ki e kau whaifikau ko tō pē i muri, kau mātongani. Whatapu atu ki e kau pure hiwa, kau whai hiwa, mo kau hiwa eki ko mo mea heni, ke tau whakailonga, ai pōlotu wheloaki, o e whamanatu, o e senturi, o e konferenisi, i ono tau te au. Ai talangata hei a te au o whai ki tua mama, kau whai atu hārea, tari, mo whakamalo, koe hui, koe pōlotu e pōkoe. Tau whapetai pēhange ko lotu nai whai ki he o tua, koe hui, na e tōu e tau amana ki, ke tau kau he lau, i he kātoa ngai pōkoe. O kui kai tōu e whetu tuku ia. Wā pēke ngāhi ahoni u kei whiango aki pē ai whetu tuku. Ka ko ki tau hainu. Ko ki tau hainu whina ngalo ai e ki. E ta kau he maalari o kātoanga o e tau te au. E ko whiwhi ai. Ke whakawhawhonga ia tu tama kurene si kalauni. Tu poutoa ukalala. Ai whiwhi ai konferenisi. O a wheitau lalo. Ka ke mea mai. Ke mea mai ke whakalanga rangi. Ai kātoanga o e tau te au o e konferenisi. Koe whituna. Ai tau te au hoko mai. Whatawanga pē ke whai tāpu kina. Whamonu ia ai whituna. I he tau konferenisi hono te au. Mono uki he tārai Paisteri. Tau whakaloto fo'ou. Tau whakaloto fo'ou. Ego taitari whiwhia. E ko wana. Wawa u. E ke ko wana. Hapai. Na mea hen. Ke whakafofonga i mai. Ai lolo halai waru. E mo hapai veo. Tau whapita. Ko hiko e whakapainga maari e hona. Taimi. Ana lava mai. Na mea mai. Ke whakakakato ai whatongia. Whakafofongai.
o e tari mo e whiloaki e mo ngāhi wahi whanua katoa pe. E poki e ku taitari whia ai se tua talahi o se asipu e siriana o Nusila prani langi kune heni ke kau whataha mo ke mau tolu i e whakapopungai o e whatongia e pōkoe. Pē poki ku whia ke tari ko toa pēki mo tolu kau hiwa. O mea mai, ko mou o tia. He teu o i katoa ngai poe. Ko koutui, nā mou whai aki a loto po o. Mā whana, pia kaua, ngāhi hiwa o i pōni. Ia kou lawe pehe i he kahau. O hoko atu e ta ngāhi pōhiwa. O hange ko ia, ko tau wau sia e pōkoe. Whatauanga pe, ki hoko ai kātoanga e pōkoe ni. Ke ne hanga ue i ho tauloto. Ke whakafo'ou. Ke ka fo'ou ho tauloto. Pea maa whana. E whia ho tauloto. Pea e i kuna ai whatongia o tau i hene ai. Pe te tau maha baba. O e whakamalo ke e ki e ngāhi whatongia ko toa pē. Ko tau kau hiwa. Hiri pēku whahoa a, hiwa mahi kolo ua. Hoko ki ai, hiri ai lea hoko, mea e tamprini si, hiwa Nusila, o wahi whanua e ua. Lea hoko Brian Langi, wahi whanua Nusila, hiwa wahi hipo uraki, wahi kolo uraki. Lea no tolu, ko wanaha pai, pita tau whatofua. Hiwa wahi kolo uraki, ua, o wahi hipo ua. Rea no wha lot whakatulolo, ko wana wawa ua. Hiwa wahi kolo ua, rak, o wahi loto. Whare e whakamaapopo mo e whakamaalo a sea. Pia tau himi tuku, i whaono noa. Kapau ki ai a hiwa ko mou hao mai poni. E o atu pēha mou whainga maari. Ka koe kore, ki tō pē e tau polo tu. Ui ai pē mo e whatongia he taha ua e poni. Whatawanga pē ke whai tāpu kina ki motolo he ki. I e kātoanga u tau whai e poni. Kore ati kolomotua, lava pēha mou hiwa, ka mou kātake o mea atu ki tua, ka e hūmai ai kau hiwa taha. Marong. Polo tu whawhelo aki, ko e whaiwhikau pūre vai whanua tonga tapu, whaiwhikau pohahau pālu. Iai fōki a e lawei, ko e uhi ko e uraki himi, me vai whanua hapai, ko souvenir a lofi, ko e wholofola, na lawia e whawafonga, o e vai whanua tonga tapu, ko Sione Whalemanu, ko e lotu, ko e Pea kātakia e ua mo wahe kolo o hiwa mai, kai toki i wakai, i he osi a rea e whikapā ai metodisi Nusila.
Kātau. Iai foki ai lawe I. Wahenga maufanga popua hou makeri kao mo tae haloto. Ko e whai hiwa whakafo o a lofi. Kau e kau hiwa koe ni. Pule hiwa launga liki afu. Kau hiwa koe ni me he wahenga maufanga. Whakapasi. Ki anima o e mate
tapun. Tapot whakepa moluan o maa hoiki. Tapot ki sea o maa hataklot. Ki motol katoa. Kenga lotu e sa spesiana tunga kore ki ufangata e whatapu o sa whaki. Ataki whaiati ki rea taitarini. Whawhetai ki eiki, no whawholau haa mai katoa motol. Kenga lotu ki tonganu. Taitai loto ngonga. Taktaha ki motol o mo whakumai ki tonganu. Ngā mauinga koe ni e lotu. E whunua muri o toa pepe o tongani whuk. O whekau au ke u rea taitari ki motola ke whakalata whau. Laka mea peko mau koe ki toia Sonavea, e si mea whamea neafi e taitari Palestini. Ase malanga a Moritoni, e whanau whai whekau. Ne tāsi pinga ke mauinga e loto. Ange kono whau a whawhangu. Pea tāe whawhangu e ke lava puri e mea a ongo. O ne tatangi a ki. Ane te sipinga ki pe ai totahana e malanga maria o pito. Ka ko nau iloi pe e ne mo ui. Ma kono whakarea nei nane mo ua e potunga o e kotoa pe. Mahalo pena kei ke mana koa. Pena ongo e maria ne malanga mo ne ngai hu. Kana iku peo o nau iloi nei kei ke lere ono loto. Peo pepe ai maunga ia e siasi o tuipe e taimini e ne whamawhai mai o inga e whawho o tau loto. Mau pe ke kakai o mauinga taha ka tau tolu, ma ko tau whanau. O whakamoto ake o nau ngai api ako ai loto. Hange peko mo mea i ka whaihatau ngāwe o e whakamauinga ke ai mea kona koe tene au sia tau tau mua. Ka nono e tau pānga pe toko si e tau paunga ue. Koe mea koe toa e tau whamawawha. Koe mea pe koe ke lau lawa whamoreki. E ke lawa au sia tau tau mua. Ka more ki whi mea koe ia. O tui peka uinga ia o whamau inga e siasi e tau loto. E konferenisio ni. E ko whawhetai ake eki. E kune ngau e pe, mea ngau e tatau. E ko tui peka ngai tau mua tatau pe. Te mu ngau e kia e konferenisio ni. Ia o sia he lotu. E ko lotu pe ia o mau ai e tau ki whonuani. Te unga tā he. O si o whalai atu au i motoro. No kotoa, si kau whalau mai. Whapapatu. Koe tama pilinisi ia. Pilinisi kalauni, tama ko pilinisi tupou toa ulkalala. Mo e mea, koe whakakoloa i e polotu whawhiloa ki. Kau hi vai whanua e ua. Ai au kia ia ngahi siasi e hongfuru mātaha, kolo maile, wahenga moa, wahenga pētani, mata ao sapaata, angaha, tufo vai o nua, mango tā anga houma, pia kau kia i moe kau ngawe i hango, moe kau ngawe koe ia i ho whangahao. Koe Miss Moa, ante mai au ko hiwai. Vai whanua e ua, tokolahi au pēto pia kau kaua, o ko iai ai lawe i pule hiwa, ko whaiwhikau e tā anga mo sese.
ante mai a koe misi moa, o mai a me he vai whanua e wā, solo, ko whaiwhikau Filifono Beleika, whaiwhikau pule ia o e wāhenga pētani, pule hiwa, ko e whaiwhikau o tā anga, ko Mosese tupou moa. Aia o ko lawa ke tau inasiai, i he whakahoko whatungian, whakamalo pia moe loto honga ia, ki he CEO e kautaha whetutaki a tonga, se one vei koso mo e kautaha whetutaki, i ngai whetokoni a kotoa pe, whakamalo ki ofisi tala whekaulahi Australia ki tongani, mo e kakai o Australia, i he ngahi tokoni kotoa pe. Ia e ngahi polokalama tokoni ki e lete o tonga, ma televisione tonga, i he whakalakalaka o e media, pe ko e pekmes. Taim tatau pe, teu mai ko e kauhiwa koe ni, o e Wāhenga Kolomotua.
Hewa maali tatak mai vai kolo uaki ai ko kolo matua. Pea mononga he kolonia kau kia tofoa havelu longo longo. Pai hiwa ko taulama lea matua. Ko e pule hiwa ko pongpongi lomo. Ko e antema sing unto the Lord. Ko e liliuia e Samsoni tu ile ila. Holo pia fio e. Amanaki foki i he. Tau yo tua e tau lotonga. Ko nai iai, mo oku iai, mo kaha. Ko talu pia mei tuai. O kua fio e tau lotonga. E ko kore pesea. Whamone more kau hūwha ngā tupe. I he whakatapu kakato kua ke ao ao. E pōlotu, whawheiloa ki o konferenisi, hono te au, ka koe wheiloa ki, ai kakai kua whakaloto fo au, e mohona ua tua. Ka tā mo oku, ke talango fua, ki he whekau kua o meia ke motu anu. Hoku neka hoku loto pia hoku me ite hoku lau maaria sea. Pata pata haka helangi kua tau takere ai whiawhia ia. Kai ke malawa ia o maria aki. Pia hongerea ke whakamatala e loto. Whonu he honga ia. Konferenisia tau kua sihi. Ne whakainasia ke motuane ai koloa, ke kau herea, e kawenga whakonferenisi. Tau hono wa eni, mau e whainga maari e koe. Mōni sea, au sia e punake. Ai nofo loto a, ka e fie loto whareia. Paneongo e te whiawhia, pa mo e te pātapata, ka ku talanoa pia e sāmi ko tau situ a pia mi ai. Ko sihova i pia e hūwhanga, ki he ngahi taimi efi. Ki he motu ansea, ko e taha eni o e taimi efi. Mea e tamapirinisi, o ku heni pia moiongo ko wana, pa koe se tuata, ke whaka efi ai, e kaurea o efi hafi koeni. Ka ku whawheta ia o kuloto pia mo kulau maari. Ke u kau whakataha, mo tuu whakataha. O tau tuu tamai, e whanonga na tau whai, e tau e te au kua situa, na whai mai pia una mo e whakanau na u. Ka kumoni e talanoa, ai poto ko Solomone, ko loto e tangata, kune sivi ai hala tene aluai, ka ko Sihova, o kune whakauri, a ene alu. Whanongo ki he whetari aki, ai ngā hiwa sea, o kou manatu ai, ki he whakawhei loaki, na e whai e Sihova, pia mo Mosese. Alu Mosese o kumi ai akau kakala ko sita kiti. Pake kumi mai mo o nike mo nia. Pake kumi mai mo akau kakala ko karipeno. Pake kumi mai mo akau kakala ko laipeno. Pake o mai e ngahi akau kakala ko ni. Teke aike ai e masima. Te ke tokanga ki ai ke maa, te ke tokanga ki ai ke tapu. Pea te ke momosia, pe ke toha mea pea me ai, o tuku i he ao o e wheiloa ki anga, whakamooni anga. Ai o ku tuku i he teniti wheiloa ki anga,
Koe potu ia te whailoa ki ai, moko e. Peke te au sea, koe kauhima koe ni ko nau whetari aki. Tūha ke kauhima e o ni ke, mohono ngangatu, mohono manongi, o tala e langi, o tala e gloria, ai whakangengei, ai tuiwe me eternity. Tūha ke pe mo kauhima, ko hono manongi pa mono alaha ku hange ko onike. Tūha ke mo kauhima, ko hono alaha mono manongi u hange ko karipeno. O kutoi tūha ke mo kauhima, ko nau tala e langi u hange pe ko manongi mo alaha, mo taufa o laipeno. Pe ko taimi ku whetaria ke ngahiwa, o kuiai e fo i tō, o ku makeheia, mei he manongi, pe moe alaha whakatau taha, o e ngahi kakala. Aroma of eternity. The aroma of unity. Ko fo i manongi a koe aku ke mau ia ha kakala pe taha. Nā pehehe o ni ke koia. Nā pehehe karipeno pe koe lai peno koia. E kai, koe taimi ko nau whetuia ki ai, pe whakotua ai e whaitō ke kamata i e whakalangilang eiki, mo e whakahiki o tua. Whakawheta i ki he eiki. He ku taukau whakataha, he whailo aki pa moe atua, nā ne taki mai ai whanunga nā ne pou ao mo pou mama. Me he tahiwa ua fulu mawha, ko tau tū uta, o tū ki uta, o kamata e tō whaong, ko e whakaloto whaong. Ke whai ai ai whanunga, ke whai ai ai whakamaunga, ke whai ai ai haka. Mōni ai punake na tau sā mea i he uraki himi. Sisu, omi ai koloa. Ai loto fu'ufu'ou, koe loto hauhawa, koe imisio. Whakaosi. Koe ikare, koe ne mo'ui e malama wa'u, ke he whitunga fulu tau, ahono matua tua. Ka koe nea o pea i kare ki hono whanga fulu tau, ko kamata ke osi hono iwi. Ko hono pesi, kamata ke peku hufang hai whakatapu, ke whai aki, ai kumi ai ne kai. Ko hono mea tosi hufang hai whakatapu, kamata ke mau pia moia mo peku. Ko hono fulu ku kamata ke toi mamafange. Mea beua. E whiri ke i kare. Te ngatahe a eku mo ui. Pe te toi hoko atu. Ko e whiri au whangatuku. E whaiha tangata. Ke whakaloto whaau a ene mo ui. Ka pau te whie mau ke hoko atu a eku mo ui. Ko pau ke whau au ke fu mamahila. Ko pau ke whau au ke langa mo oi. Ka e tū kau oi be. Pe ea whangatuku a i kare. E hoko atu be. Pete puna ke he tumutumu e mounga, maunga noa. Pene kumui haba o maka. Pe kune huki ai. Pa kune hanga o tosi aki ahono, mea tosi hu whanga e whakatapu. Ai maka. Pe aku whetotoi, mea ngangana. Ka aku tari ai. Tari ai ke ha taimi.
e tupu mai ai, ai mea tosi fōu hufanga he whatapu. Ne wakai ki hono pesi pesi, ai ne peku mo ne mapelu pelu pe aku ne waku ake maka. Pe neongo ne whetotoi e ne langa. Kari ai, ke tupu mai ai pesi pesi. Peko tupu mai, ahono mea tosi pe aku ne tosi ahono fulu fulu ko mamafa. Pe neongo e whetotoi ahono sino. Ka aku tari ai. Ke tupu mai ahono fulu fulu. E whakamoni e palofita. Ka koki nau tolu ha matatari ki a Sihova. E whakafo au ho nau ngu. Te nau puna ki o lunga o hange ha i kare. Te nau ha ere hei kai te nau ngosia. Te nau lere hei kai vai vai. Ko e whakatupu fo au. Ko e fau he mamahi. Ko e riaki a hoto kita, mohoto ane a whi, ka aia sisu ke moui. Fauai, nofo ai, langai, whakaau o kaukaua i he tui pe moe lotu, pe moe whawhawhetai. Leverewa e malanga, kautata watu. Ai ko e lea ia, Brian Langi, whapofo ngai me vai whanua Nuusila me Aotearoa, hange koe au kuha i he Polokalama, iai fo ki ai Amanaki, hoko atu ki he hiva vai hihifo uluaki. Se misi apai, ko e whai hiva, pea o ki ai fo ki ai Amanaki, ko uhi ko e ngahi tokoni o whakahoko, whamalo ai ki he ofiso e talawhikaulahi Nuusila, mo e pureanga Nuusila, ka whainga maari e whatongia e komson whamawhalea tonga. Iai fōki ai wakai wahe ngā kolovai, me te kiu ki ha tāfu, kau ki ai ha utu mo whāhewa. Ko e whaihiwa, Semis Apai pule hiwa, Rocky Fotu, ko e whaiwhikau pule o e wahe ngā hihifo, ai ako mate aki whihaki, pea mo e whaueni, ai tangata ik Palestine malolo o e siasi, whaiwhikau toke tā ahio, pea op iloa ia, ko e Senturi o e Konfelenisi. Ai ni o ko tau whakamanatua i he tau koe ni. Whaiwhikau malolo, mauwahenga ia. Thank you.
Ko e taanga ia me he tangata ik Palestini malolo e sia si Wesiliana tawataina o tonga ko whaiwhikau toke tā ahio kauhiwa wahenga kolo vai ko e konfelenisi mohono senturi. Tapu mo la atupu o taimi mo itaniti o kukei ho atania e o tu felenite e whakatu uta na e whai ihi hifo mohono lausi i. Tu holo akia ia e tauhilo tu karistiane manu ia ia tonga manakoa he senturi o e konistuton o e konfelenisi. Ko e kauhiwa i he hiwa honoa Hiwa pedau pai e rea ko. ai au ko teu mai ai kauhiwa vai kolo ulo aki taim tatau pe o ki ai whakamalo me lo tonga ia ko hi ko e ina swata ye pol kalamani whakamalo ki he whepine ko huahine fie ota kanahe pe mo e tokoni ki o wau malanga o e senturi e kon felenisi pe ang tangane pe ko hiwa mari e ko mai me lausi i pe malo e popo me Alaska Amerika whakamalo ki te pile o e kauno pele. Pe ai whakamalo ki ngai kupu whikawa katoa pe ai au tau whitokoni aki ono whakamafolanga tonu ai tau te au konfelenisi siasi Wesiliana tau ataina o tonga. Oku iai foki ai hounga ia ke whai ai whakamalo ke eik palemia o tonga mo e pureanga tonga ko hi ko e langomaki o e whatongia e komson whakamawhalea tonga i he te auta o e konfelenisi pe au ke ai ngahi o wau koeni o ko whakamawhalanga tonu live stream pe si Facebook o tonga broadcasting live streaming.
whamawhana mau pē wakai ko ia ki he kauhiwa he vai whanua e wa. Tapu moe a whio ai o tua mawhi. Tapu moe Pirinis Kalauni o Tonga. Tupo toa uluka alala. Kauma Princess Sinai Taakala. Tapu moe sea. Pe kokore ke hufanga. I he tala whakatapu kakato, kua kamata ki ai whakataha ngani. Kai ataha ki a te au, pia talangata he o whai ki tua mama. Kai ataha ki whafofonga ai rea whika tolu o e pōni. Mataki maa whana upito hoku loto ki whakafofongai. Aha pai veu i polo te whailoaki o e te au i tau ko e te au i konferenisi ai siasi. O ku tau tuu he ahoni i he ngataanga o e uloaki senturi. Talu me he tahiwa ua whaa. Pe whawhetai, ko tau wausia, ai whakaosinga o e uruaki tau e te au. Pea ko tau sio, me kamataanga ko e ni o fiefia, pea ko tau hu whalala ki he hoko atu. Sea, o ko fie whakaweinga e ki ireani, koe kolosi. Koe kolosi. Na whakailongai, hono whakotuu o e kolosi koe ni i whalelotu senturi, pena e tō wholowholai, ai nea fio, tau whahau tu pou wha o whakakoloa ai whiohi anga ko ia. Pea koe ne wholowhola, koe kolosi, o si malanga pe ai kolosi ia te ia pe. Ka pau te uhe mamao, lea o kou whakahoko. Pea ka pau te umu no whoa pe au i haapai i he rea e pōni mou kātaki. Mou mea pe ki mou tolu ke kolosi. Ko osi kakato pe ia. Ko e tala pe ia o e karistiane. Pea ku malanga maaria e kolosi ia te ia pe. Ko wakai hipo ke he wahe o e rea ki he pōni, nā ku matu aki fie au pito. Ko whakoloa he konferenisi ai kau haapai ki he pōlotu ko e ni. O ku taki pe e mea ai tama Pirinis Kalauni, pea mui mai ai, e ne tuunga mātu a pe mei hapai. Koe whawhawhonga mei Aotearoa, koe motu a pe ia me he esi o maafu, pea moe o tu kina. Pea koe rea whakaosi, neongo ko eki no pere o wawau, ko eki no pere a nea fio, pea ko eki ko wana ia o wawau.
Kana matupuha ke pe I he talalo lalo o kolotau ko vela tā. Pia moi whanga ko paluki. O kutau ilo I whoki. O kai ki hoko noa ha mea. Ka koe whina ngalo e o tua maafi. Pia neongo ku kei hāne nefu. Ka kono a alonga pe. Kai hā ko toa mui. O guiai e kumisi. E teki ke kakato ai tau whamanatu e te au I konferenisi ko mahino hono uhinga na whakakolo ai e kau haapai ke nau whakahoko ai whatongia lea o e pōni. Nai amana ki a kingi te evita ke ne langa te mpare ke tuku ki ai e puha e fuakawa pia whai ai mo e nau tauhi ki a sihova. Kana e tuku toloi e sihova ke toki langa e hono foha e King Solomon. Na whakaamu atuku aho. Pia pehe ki hono alo ko tupou toa. Ke na whakatahataha I a tonga. I hona takitaha taimi. Nai kai ke lava ia. Nai toloi e sihova. Ke toki hoko e he mogopuna pia moe alo o e ongo tui ko e ni e tama ko tau whaahau hono whakatahataha I e whonua. Na kore a King Solomone mea sihova ai poto ke ne tauhi ake hono kakai. Kana e behe e tau whaahau he ne fuafua malanga. O aua hoku kakai koe masiva ilo. Koe ne whaka ānaua ia ki e poto pia ikai maana ka ke inasi ai hono kakai. Hiri hoko a tau whahau koe tui hapai. Na e o ngō nānge ai lot fo ou. Na mea mai ki tonga tapu ke kore ha whai whekau misinare koe ne whai ako ke a koi I lot fo ou. Na e tatari e kau misinare ka rewa ke nau mao hangofua me muri ke ave hataha o ki nau tolu ki hapai. Koe na nau o hange a pitavi, koe taha o e kau uloaki fuafua, liriu o taria e lot fo ou, ke wholau mo tau whaahau ki hapai. Na hoko ai hono te sii e tau whaahau ai lot fo ou. Hono whekau a pitavi mo paula tapu ke na hopo o kumiange hono tau na nivelo iaki a tau whaitahi koe anga ko hono o tua ia koe o tua hi tēni ia o tau whaahau I he lotu mua. Na e pāsi hao hawa ai test na e whai e tau whaahau. Pāsi ai lotu fo ou.
Na kei viviri ai fie ilo a tau whahau ke lot fo ou. Pe ausi beha lau mahina. Ko to e whoki mai. Ki tonga iki. Ko e mui mui i pe. Ai ne kore na e whai. Na ea wai ki a aho me. O kore ha ne whai ako. Pe oange aho me hono te hina ko sirive nusi ke mui mui a tau whahau o whai ako i hapai. Na palomesi a tau whahau ke kau misnare tene malui oange ai kere kere langa e whare no foanga, tauhi whakamea tokoni, pa tene langa mo e whare lotu, pia tene o mai hono kai ngā ke nau lotu i he lotu fo ou. Nai wholau rewa a misa tō masi, o tāri e kore a tau whahau. Koe api na e tala ofa e tau whaahau ma e kau misinare na nau nofo ai. Na ne langa ho nau nofo anga. Langa e whare ako mo e whare lotu. Pa koe api koe ni koe konga peho no tofia i pangai na e ui ko pule la a. O guhe api tofia tatau pe ai api korea e tohi ya moe palasi tau agi pulu. Koe pule la a koe rea whakatahiti. Nai ngāwe aki e kau misinare tahiti na e mua mai. O nau whakahingoa ai api nā nau whakataha ki ai i kolovai ko pule la a. Kono uhinga koe whare whakataha anga. Pea koe ohi me he hingoa pule la a ai tau aho pule lulu. Koe aho loto ia uike, koe aho lotu ia, mo whakatahataha mai e kau lotu, ki he api koe ni ko pule la a. O ta tau pe i kolovai, pena e ta tau pe i pangai i hapai. Ko pule la a na e hono whare ako, hono whare lotu. Nofo ai mo ne kau whai whekau. Koe apia na e whai ahe no teu whakalau maarie o tau whahau. Na e whai ahe ne ako lotu. Na e whai ahe ne lotu. Pena ne tāri ai lotu fo ou. Pena e whakahau ko ahe no papitaiso, ahe ne afio, mo e kuini, mo na alo e toko tolo. Pea kutau iloi, na e whai i pule la a ene whatu whonua. Mohono whakotutu, mohono whakanofo o tongani. Vātaimi koe ni, na e whakahauko ai e tau whahau ene ngā ue whakamisinare. Nai lava atu ki wawau, o tokoni ki a uluka alala, ke ne tari e lot fo ou. Pea na eiku o tari e uluka alala, a e lot fo ou, pea papitaiso ai, i he tau e taha ki mua, pea toku pekia.
Nai kore tau mai, kore tokoni mai a takombau. Takombau seru mei fisi, kia tau whaahau, ke tokoni ange he ne whenga tau. Whakaheka e tautahi, pena wō ki fisi, o whai e tau nai kore ki ai a takombau. Nai uhinga lahi, ai wholau a tau whahau mo e tau tahi, ko ne amanaki ke whakalotu i a takombau. Pei whakahoko e tau koe ni, nana talo. Ka iloange kua maalohi e tau tonga, i he whiri koe ni o takombau, pia e tari e takombau, ai lotu whakarisiane, ai lotu a kaupālangi. Pia ka iloange kua ikai, ke maalohia a tau whahau mo e tau tahi, pia mō whoki pia ki tonga, tuku pia au ke ulotu hi tēni pia au ifisi. Na whai whakataha, a kingi si ao si tau whaahau tu bou luaki. Moe hou eiki, ke whakotutu ha moto, ke ngawe aki, moha fuka, ke ngawe aki he whonua. Nai lahi ngai whakotuu, me ngai whakotuu, kehe, me he whangamanu hau, angai ko whakatapu, whangamanu puna, ngai pure anga, moe nau fuka. Nai toki wholofola atu pou. Whakatu upe kolosi. Whakatu upe kolosi ki he fuka atonga, moe sila atonga, koe moto ia, koe whonua. Koe otua, motonga, ko tau tofia. I tau tawalu whitini mā. Me tawalu whitini mā, nai whuakea e tau whahau, ai konistu tōne. Hea i he tau tahiwa whitini mā, kua ngā o tupou wha, tau whahau tupou wha. Nai te wai hono kātoa ngai e tau te au o e konistu tone. Pia ngā tua tongani ke kātoa ngai o e konistu tone. O senturi o e konistu tone. I he hengi sa apate, wike taha. Wike taha ki mua, kai whai ai kātoanga koe ni, heng sāpate, ko hu atu ai tangata eiki whai whekau, koe ni alu ki he lotu. Lotu hengi, ki whakapouri. Pea ni whakatonga ngai, o koe ai mama, o ku asi he whunga musi e. Pea ununu atu tangata eiki whai whekau, o ne whakatoka ngai, ta koe whakatātā o e kolosi. Nai tuko e lotu pia tā noa i he whaiwhekau ki he siasi pia nau lava mai o mamata ki he whakatātā koe ni. Ngahi aho nai hoko atu ai, nai mātā i hapai kotoa, ai mea nai hoko. Nai mamate ai mea goe na ia hae whakatātā o e kolosi. Pia iku, o toi whokia o maui uiangi he toenga koe o e musi e. Toki mea mai e Palestini i hapai he tau ko osi. Koe kolosi koe nai asi koe i hapai. Koe kolosi toi tu. Ko kolosi toi tu. Ai si pinga koe o kolosi nai haa.
O te uteu ke whakamanatu e hapai, I he tau ka hau. Ai tau ni manoa, o e kolosi na e haa whakamisteri hapai. O kouwhie whakahoko atu. Ai kore, ai otu hapai. Ki he konifere ni sin. Mo meange ke foi one one. Ke tau konifere nisi ki ai. Mo whakailongai, ai tau ni manoa. O e kolosi haa whakamisiteri. Na e haa I hapai. O tau whakailongai he ni ai. Whakaosinga. O e Uruaki Senturi, Uruaki tau e te au o e konferenisi koe ni. Koe haa to e kamataanga, e to e fisifisi muange, ke kamatai a Senturi ua e konferenisi. Ka koe tau kamata mo e kolosi o sisu kalaisi. Ai kolosi na e whoaki mai I he api, na e to ulu, pia tupu afa ai, ai lotu whakakaristiane I he whonuan. Mou me ange, mou loto ke mou me ange I he tau whoou. He neongo ko haapai ko I motu si mo vai. Pea koe mo uia haapai, koe foi one be o mo uia ai. Koe loto I haapai, koe riulahi. Pea koe mau whaiva, koe tariangi. Pea koe mau whatongia, te mau mate pe ai. Talamono atu ki ngai whatongia kotoa o wikeni. Whakatawange ke hoko. O keresi ia, mo kalaisi ia, a konferenisi hono te au. Mo e whakaamu, mo e amanaki, ke tau whakahoko, a konferenisi o e kolosi, ki pule la a, I he tau who'ou. Tua whatu. Ko e eiki ko mana o e vai whanu hapai me hapai masani Honorable Dr. Peter Tauwhatofua o ko hoko mai ko e kauhiwa ni ai vai kolo uraki ua ai au ko kaukiai a Havelu pe a pehe ki Tofoa I he antema liliuia e perikani tau moi pe au ia foke e kauhiwa whaihiwa fualoa I he ngahi tau nai whanonga mai ai ai konferenisio e siasi pe a oknau kei lau maalie le leipe. Yeah.
whai hiwa Filipe Taufa, kau hiwa ia ai wahe kolo uloaki ua. Amna fuaki ke kau hiwa me wahe ngā hihi fōwa, ai a ko nuku nuku. Pea o ko toerewa moe hiwa ai metotisi nuusila. Iai ai amanaki ke wahe kolo uloaki ua. Polo kalamani whakamahalo ia, toko ni moe popo Republika o i kakaya siaina, pe ke he pole anga siaina, whakamahalo pea moe honga ia, ki he tangata i Palestinio i siasi Waisiriana tawataina o tonga, pea moe kainga loto o i Waisiriana i he whengoi aki whakataha, whakakato e whatongia komsoni whakamawhalalea tonga. Iai ai honga ia ke whai e whakamahalo honga ai tokoni, ai whewhine, ko huahine fie ota ka nahe me Alaska, Amerika. Ke lausi I, pia moe kainga o ata. Bye.
Ko e kau hiwaia me he wahenga hihifo. Aia ko nuku nuku. Mai vai manawa. Whauia e whaifikau malolo ko viami wha. Tau ke a whia o tua tau loto ngā. O tua ko e tamai, tua ko e alo. Pea moe o tua tau hika ko e lau maari e maarioni. Tapu atu Prinis Kalauni, ka ko e kaha o tonga. Tapu atu taere Princess Kalauni. Sea, mori ka o marugi atu. Tala whakakap apa e lotu mea moe whanua. Ka tānge motuani e whakato, ai whatongia, o e pōni. Koe pio mau tāla me motu. Mea e tamako urukāra la, koe la vai ai wa kotoa. Ukoloa ia, te au sia ai Godfrey te au a mori me ai whakato, ai whatongia o e lotu. Whakahua mai e sia re nai, a dai paisten, hange kua mou kau toko lahi, he kamata, ai tau konferenisi. Nā re uhinga kua mea heni e tamako urukālara, kau maa hono kā inga, mei he lolo halai walu. Ui ene a tau whatofua, ko wan hapai, ka inga me he one. A koe kakato ia e tau tahi. Kau pehe loto pe. Ai toi fe. Ra mau whakama opo e pure anga. Ke waka ia e lotu. Tu weke mau hao hake. E pau te mau i me ko wana e taimi ai sea. A more kai ke matoia umaua ki ha konferenisi o Centuri. Wapataki o tua e whakoloa, e tawa usia ai pōlotu whawhi loaki, ai konferenisi Centuri. A more me sia kai whawhi loaki atu, ka inga e tamako urukālara, ke nerei pia wa, ke whakatou hema, whakatou matau pe halapure anga. Ka ke kahau ke hamaka whau ke alu i haka whitau laki moha lori, whakaapa e lori, na ngāhia he pālangi ke fulahi. Ka ke alu atu ki hamea lere, ku pō talanoa mea lere mua, tu o tatari. Kua pongpongi pete ke mua pe au tari ai mui ke oso talanoa au whai. E rei mea wawau. E tō mea api ko pōko no, na e whaia e wheparo me si aki, ai ulaki whaa ko e tui o tonga, pia mo si hova ko e tui o ngā tui. Ke maa whana pe, ai kere, na e tō ai ai o whaa, pe o mau tau hia, ko e whaa whilo aki ia wa. Sea, whamore kai whamaa opo, e whai e rea, e whia whini, sāme te au ua. Nā ku whia he nau pehe ki a kita, tau ki he whare o si hoa. Tū me konferenisi Centuri ke tōku whamaa opo, e ki nau tōru e au ki ai. Nofo pe he sāme te au ua te vita. Nā ku whia he nau pehe ki a kita, tau ki he whare o si hoa. Konferenisi ko e tau ki he whare o si hoa. Konferenisi o tauni, o tau ki ai ke whai ai hono whakalota fu ou ki tau tolu. I he ngāu e o tau whai i he lotu. Ngāu e o whai he tūnga mātua whaifkau. Ngāu e o whai he tūnga mātua se tuata me he konferenisi ko hiri. Whamaa opo ke konferenisi ko ene. Sea ko re soni, me mo sāme a honi, te au hongfuru mahi wā. Ves te au tātolu o kua e rea ko eni, o ku whehia me a whāri lia sova, i he loto ua.
Hage ka pehe, pia liliu o pehe. O doa mātua 5 kau sea, iai be taime ni ihi kua mau loto ua he ngā ue. Ka mata he siasi wia mau whaia ki e tāla koe ni tuku peke se tua tā ke whālere kau nofo piau he loto. Te gai wā eua ta uko kau e motua 5 kau e he tura whare mua. Ke hui ngai ai konferenisi ke tau heni ke whakaloto fo ou ki tau tonu. Ke whakatu tau lai, ai ngau au tau whai, hebe au tau rea ki. O manat se ana ai, e maonga mātua me kōwana hāpai, nā nofo muri. Ne ebe hona o whiwhine ta, ai ai ne toko tahape a Maria pa moe pālangi. Moe pālangi, lai mau e ne me ai ana. Ka ngāko ta pene whai he o mātua na whainga mo whe au auhi, ko hai e naua e ofi taha ki he pālangi. Ia whe tāhu whai na mau mea tokoni, ia whehu i ange e he whine e iki ki he tangata e iki, uwhanga e te whakatapu. Te ke kai, tāke tangata e iki, i kai te ukai au, whai be e ne pāe telefoni ana. Pia mau mea tokoni e whine e iki. Koe osi koe mau mea tokone whine eki, kuala mai tangata eki a toho atu e ne doenga kai o ne mau mea tokone me iai. Pea whehia whine eki he loto ua pehe e tangata eki. Pare hanga tafuru i whakatonga. Nā upehe atu pe te ke kai, tala mai koe i kai. Pea osi e ku kai, kai e koe e ku doenga kai u whakatonga. Moi huu hake ai pālangi. Pehe whine e ki te uma mai rewa tangata e kini. Ke ilo e pālangi ko e tangata e ki loto ua. Pea whenga whine e ki ke whakapālangi ai tafulu nā ne whai. Nā upea tu pe te ke kai, tala mai koe i kai. Pea osi e ku kai, kai e koe e toenga kai. Pea pehe e whine e ki. I say you eat, you say you know it. When I finish my eat, you eat my after eat. Sea, o kuiai pe taimi e ngā ue o tunga mātua whaiwhekau ko mau loto ua. Pea e pehepe mo e siasi, hana o ha. Ka uhinga ia e konfereni senturi, ke tau i heni, ke whakaloto fo ou ki tau tō. Ke tatau e mea au tau rea aki, mo e ngā ue au tau whai. Nā ku fia e nau rea ki a te kita. Tau o ki e whare o si o wā. Ia ipe taiwi a sea, ko mau mana wahe mau tolu he ngā ue he lotu. He teu e ui ai whehiki taki ai Palestine. Ia mau mate he mana wahe na aui ke uanu ki niua. Taka uhinga ia konferenisi, ke tau omi ke whakaloto fo ou ki tau tonu. Ou o te tau mana wahe. Na e motua alo tangi o mai nuko nuka, pia mo ene mātua fo anga. Ko ne mama o atu, kana iloa ko whakapuria. Ko motua maarie. Na tewe fuhu lahi a fisi mo tonga na e whai mai ki tongani. Kana whanonongo he reti o ka pauku ke lava fuhu ke fuhu he spa, pa ke teu me ke he aha ko ia. Te ke toku whetau laki me mo hoa fuhu i loto mala. Pe he whakapuria teu ahi heni. Teu lahi a whakapuria. Whai o hau ke aho fuhu. Ho mai e spa ulua ki. Na toki wheilonga ki pe i loto alu e fuhu. Na spa whika tolu e whakapuria. Ho mai e whakapuria ki loto.
hau mo no hoa sio anda whakapuria ko no hoa o ki tamai ko ni whiunga pia moao fuhu e tama ko ni me matau fuhu hemba whakapuria o dai mo na whano whakawhiloa ki na wanga tu e whakamau i loto o na waha a pia mau tepu pe whakapuria ai whakawhiloa ki he pehe ai tama ioku tawa ki to matau kai ilo whakapuria hingoa ki mua. Ko hingoa whakamui e tama koe ni koe kono. Ilo e whakapuria, whamili kono, fuhu pembe he lahi o au ki he sisi. Ia lau hono hisitori a fuhu ene tahaua, mālohi tike i ou kotoa. Kai pasi e kakai. Pea pehe rewa a hono whakawhi ilo aki o whakapuria. A behe tama whawhiloa ki. Pea i hoku tō he mā. Whahiwa whakamau e kua puria whakapuria. Ilo e whakapuria, kai kā kono e ware he fuhu. Tokua koe lere a whakapuria ki au ki fōfō anga. Ne sio atu ke whine eiki u tawhi he wehala awhi atu whine. Whamore pe ko whee eni. Whatapu pēha me whine mata pure, ko kerere tae kofu pihi ahe hoa tāna. Kakataki ko haa tafu en koe ngātai na tōna. Sea, ko winga ia e konferenisi, ki whakaloto fo ou ki tau tolu kau whaifkau. Kau i ke aru ki niua, koe anga ia e ngā. Tau fia he nau pehe ki a kita. Tau o he whare sioa. Kai whakau, sea, kai me tai me ni ihi, ko tau mau hala ki tau tolu he siasi tau o ki ai. Ka ko hinga ia e konferensi, ki tau omi ke whakamā opo ki tau tolu, ke tau tokai, ai to o ngai siasi, te mo vai o tau o ki ai. Regu ki motua, ono tare ni tie a ka puru. Tāta oeru ka tāta tari whakatū tā maki. Pea na e ui pēa hufanga e whakatapu koe a ngā. Ane tari i hataha a weki tua. Ai taimi ki muau ke mea i sea ne e whiauhi e ngā i ngā whakapure a ngā. Pea e kāwai ai mau ngā ue. Ka wano kore ku ki motua, koe sai e nea ka puna e whai pa ngai lahi. Whai atu e vai ngā. O mau tau mea mo e timia e poa te vai ato ngā. Mea i sea koe timia koe ni toko lahi kau tau whakafonua ai. Kou talange ki he a ngā. O guai e ngo tau whakafonua e ua he fōweti e vai. Tamai a ngā, mea na kou lama. Ka mātai tau, awe ki tō ai tama, koe ngā ua e a ngā. Awe ki tō ai tama, koe ngā ua e a ngā. Whai pia ko hao mai, ai taha ia he ngo tama tau whakafonua. Kaila ko toi mauti mi, mate, koe tūsi hake ai a ngā. Tau, na tō ki laro. E lawa se kone tolu, na whakatou tū ki o lunga. Tō e tau whakafonua e ki he timi ai vai. Tō e angai ke laile auti. Ko tūri ato puke, whakatauti ki lalo, fota. Pea tu hau ke tau o ke vai ngā, talamai anga, i ka whakavare au. Ko pia tu rea reo si he u whanongo. Ko hea mea ku whakavare, me mahe anga. Hame ko tau tu apo, pia i sio ke he langi, ai where, ai whetu. Au te kai ke hawhe e wha e whiawhe. Sea wai me taimia ko mau hala. Ngā ue he si asi. A kau hinga i e konferenisi. Ke tau heni, ke whakaloto fo ou ki tau tolu. E ngā ue o whahe lotu. Ngau fia he nau pehe ki atu kita. Tau o ki e whare o sioa.
Sea mai Palestini, sketa la konferensi ku fafuka ya tu tama uka la ai talamanu konferensi ya isa ko koloa ya tu po ko fare ha mo yo ago tau tu utai fa tu be talamanu tama uka la mo no kaya e konferensi o tau fai ya e botua ai pirinisi tai sai de ako ka to aga e ako fia e de tamai via tu orea e de mafana ne kore ono foha ke whakapāla e pehe tanga tai ki e doonga whine mātua po doonga mātua e pehe ki tama ladies and gentlemen e pehe tanga tai ki tō atu be na dai ki ke ta hatu ke moana ko lahi eni be ki tama today is a great day fear mo to be mo to ta hatu be na dai ki eni fear be ki tama today is a happy day be ki tama tua ke umanga ke moana be na dai ki eni nga tuai be ki tama today is a rainy day o talamanua tu sea pa uha mai e o tua e kres ta moivila e fai aki a ho konferensi o falaiat Ko e eiki ko mana babau, eiki no pele, fratulolo, mo e polo tu frapi loaki o e konfelenisi. Ia, framalolo tohonga ia ki he ambasoa, Republika o e kakai o Siaina, o maa e puleanga, Siaina, pe mo e ofisi i tongani, kau frataha i he Patongia ki he senturi o e konfelenisi siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Oku ia te foki ai amanaki ki e toenga e tau Paul Kalama aia oku teu mai ai ngahi kau hiva ai metodisi.
He vai a vahe kolo uloaki. Whahiwa ko makanesi tokataha. Sing ye to the Lord. Kau he vai ni ae metotisi no sila. Whahiwa ko Steveni to ia. Pule hiwa pensimani ta folo. O koe kainga loto eni mei loto whale ia. Toko te au whaango furutupu. Whalau mai ki he hiwa. O e konfelenisi. Whailonga i ai senturi. O e konfelenisi. O tua o Israeli. Pea koe whaiwhekau, se o sifa pole, se toa talahi, lisia te taufui, o ko iai foki pea moeifi, tokanga ie se o saia tupo manu. Koe skeitali, toke ta soana mui heata, pea o kia moe tauhi paanga, ko sione telefoni, kainga loto eni mei loto whale ia, o whalai atu salo tele tā lilo. Koe kauhiwa koe ni, pure lau tohi whasapa te pele nai se tauwha.
Maari e hiwa kaukaua, kauhiwa, ko e whalau mai mi Aotearoa, ko e metotisi no sila me loto pale ia. Ko ose taimi, ko tu mai ke whai e polotu, ko e tupe mua ke wakakakato patongia, ko e sea i e polot pe loaki, o e Centuri, o e conferenisi, o e tau te au. Ki mo ke whai whamaro, ki whai ate ki tānoa whatua koen. Nā aku hiki holo i ngāhi whai whanua e ui ai conferenisi, nā kui e ua, pia whiri hawa e eua ki u whaiako a kapulu i e wahi ponua e wā. Pia u hiki ki hapai, pia nā u whiri au ki u whaiako a kapulu ai. Pia u hiki ki wawau, pia nā u toi whiri pia au ki u whaiako a kapulu ai. Ka u hinga e ku whahoha a ku hi he nei ai e mea nā u whakatokanga i ai. Ko e ua pena e sila, tu o taha e wahe ponua, whiauhia e wahe ponua, ko holo ui ngahe na e tari ke poki ai ponua tuku a ngā e kaua i ngā o wa inga ai, kia maua ia e ua. Kau hiki ki hapai, peo lawe ia e mea koe ni, koe lau ene mātu a tampinisi, ko loa peke tā i a wawau, ko hapai ia. Ko loa peke fo ia wa ko behang. Ku ha tonga ia ko tonga usai tamana. Kai wa wa peke tai. Ia mau tai ia wa o malohi. A hapai i wa wa. Pau hui ke hiki ki hapai. Ki wa wa. Pau hiki. Ko toi foi mea tatau pe tamai e wa wa. Tamai wa wa. Hapai peke tai. Ko dang. Ku ha tonga eiki. Ko mea e whai tau whea uhi, ke tau whakalaka e tau akapulu, ko e tau mo tonga eiki o kusai. Ke tau peheni ai pe tau tolu. Ko e koloa pe ke tā i hapai, koloa pe ke tā i awawa. Ko e tau kawenga whakakonferenisi, tala mai ko e whakaloto po ou. Ki e moto ani ko e whakaloto po ou, ko te whenga ke iku nai, ha whahinga mea u te whakakaukau, he i kaipe ke toe lawa ia. Pia wea ka tuunga, te pehea i pea kita ia, tuku ai pea ia ke u pehea i pea. Patatai ki mea koe. Toko lahi ngahi, kakai i he ngahi potsiasko, takai holo ai, tamai nau tolu, nau reo kowi nau touka ke nau lawa na tō hiwa. Alatu kita ke whare kalapu, ko e reo rei he lau la lo mo mea. Ai aku whakakaukau pena tore haka ke lawa ia. Ke nau hoko ko hataha hiwa lele. O hange pe ko haapai mo wawau. Ikai peke na whakakaukau nau te na maalohi tonga eiki. O talanoa e punakena e kamata aki ai katoanga o e poni e lava pe. Ko tahai e rea ai tarekita whakalau maari e i ho mau wahenga korofo o ko ene whakai ai ki mautou. Ai peke lava. Te tau lava. Hibina tau sāmia i koe vesi uraki, e ke o mao ha loto maa ha loto kua lanu. Ho folu i he taa ne riringi pe maa. Ta koe whaamuia o e tau kātoanga tau te au kaku i ai ha mea, o te whakakaukau ki ta he kaipe ke te lava. Koe whainga maari e. Koe whainga maari e. Ke te uku
I tā nei ringi he punga korosi, pia te hake kua whakama. Ko te loto fo o, ko e mea nei kai te lava, I he te whakakaukau mo te loto e kai pete te lava. Ko te lava ia, mātunga ia kaisi. Ko whapapunga e te whamaro, sekretari lahi, ke wheituna, tama Prinis Cloud. Koloa ko whakainasi aki, ai polot pelo aki, o e Century. E kou whiwhia, ke whapapunga i atu ai whakamaro. I ho mea mai, o whakalangangi I ai pōna. Kai ngata ai, whamaro ke ongo ko wana a pai mo wawau. E koroa ko na whakakoroa aki, ai pio iangai. Mea peko ngoi Tampinis, kai ke tau kei lawa I a wawau. Ko mamahalo peko iaha mea, e kau whai pekau I wawau o ku tokanga ki ai kōwana. Whamaro lahi atu, mo mea pe hoi konfenis ki e whakatangi ko pai he kōwana hapai, mo e nau whaamu ke tau wholau ki hapai. O whai e nau kātoanga tau ni manoa he kolosi. E koe whakaosi. Ko kore atu. Ke whai e hiwa a vai loto. Pea tau toki him whakaosi. Mau. Ia whakamālolo tohunga ia, whengawe a koe ni, mo he tangata I Palestine e sia si weisiriana tawataina o tonga, pe whoki ki he kāinga lotu o tatau pe I tongani, pe mai o tumulina, lawa ke whakahoko ai whatongia me komson whakamawhalea tonga, whakamālo ki he whiwhine, ko huahine whie o ta kanahe, tokoni mai poupou, ko hi ko he Century o e Konfelenisi o ko honga ia ke whaia whakamalo ke CEO o e kautaha whetuata ke atonga se one veikosa pe whoki ke kau ngawe ko e Tonga Post ko e hui ko e ngahi wā whengawe a katoa pe ai poate whakatataha lawa ke whakakakato e whatungiani kau hiwa e wahai loto ma whana pe ke hoko atu ke whakakakato e polokalama. Oh
Ko e whauia, whaifika pensimani ta malu whanua. Whakaloto. Ko e whawhalahi mituku. O e tau polokarama o i pokoni. Aia he whangeau o nongo furo hi mi. Whaanonoa o kata ke tau hiwa. Katake o hiwa i tu oua mai. Tau kau ke whakamalo ia. Ai tamai, alo, lau maarie. Kau ai kakai o langina. Kau mo maaman furibe. Jesus Christ o falahi ai o tua pa mo feo hi la mari mauni ni ia te mau tol ko to pe ia o fai pe o tangata amen. Kakatoia ai o wau mo e polokalama whakalau maalie ki ono whakailonga i o e te au tau ko e centuria o e konferensi siasi Wesleyana tawataina o tonga ki ai ai whakamalolo tohonga ia ki e tonga kotoa pe tau ina swata i e polokalamani tatau pe i tongani pe mo e otumulina o ko honga ia ki whai ai whakamalo i a langomaki o e whatongia e komison whakamawhalea tonga ki e palemia o tonga mo e pure anga tonga o maafo ki ai te pile o e hou eiki no pele ai nea fio ia ia whakamalo mo lo taunga ia kouhi ko e lava ki whakawatu e ngai kauhiwa ke e hiwa na e kau i he polotu whakawhiawhia koe ni whakamalo ki he ofiso e Ampastoral Republica o e kakai o Siaina pia mo e pure anga Siaina ko e talawhekaulahi o Australia e tongani mo e ngahi polokalama tokoni ko tō pe ko uhi ke whakaivia mo na whakau e ngai katoa ngai whanua ke inasia ia e taha ko tō pe ia ia whakamalo mo loto honga ia ke pureanga mo eiki e talawhekaulahi a Nusila i tongani whakafou i e polokalama whenga e aki i ono tokonia whakaivia ai ngā ue whakamawhalalea i he le teo mo television ni tonga pia mo whenga aki mo PCP e la i a taim tatau pe o ki ai honga ia ke whai whakamalo ke A Cowley and Sons Limited ko hi ko e whai tokonia lawa ke tau ina tukataha i he polokalama koe ni whale lotu whakamanatu centurio lotu whakamalo ai ki a Ati o Cowley ka umahafua ki ai whanau mo e family Cowley ai au klawa ke whai tokonia e polokalama koe ni ke tau inasi koto ai i he
polokalama whakamawhalare hanga tonu, ko e polo tu whakawhiloa ko e konwhelenisi, i ono te au tau. Whakamalo ki he tokoni mai pōpō, whakahoko mai e whiwhine koia ko huahine, whie ota kanahe, pe au kia ia e whakamalo whakawatu ki Alaska, Amerika, tokoni mai pōpō lawa ki whakau i e letio, mo i television e tonga, ka umawho ki live stream, i e pēsi Facebook ko tonga broadcasting live streaming. Whamalo, ki ngai whengaui a kotoa whakahoko mo e tangata ik Palestinio e siasi Wesiliana tawataina o tonga, ka e pehe ki e ngai siasi whakakolo mo e ofisi o e siasi i e ngai whengaui a kotoa pe o whakahoko. Ki he kautaha whetuutake a tonga mo e tonga post, iai ai whakamalo loto honga ia. Me he timi ngā ue koia ai letio mo e television e tonga, whamofunga ia to e whakamalo o Nesi Saluni, vai moana musika lautaha mōli, o maafo ki a Malu e Lone o Maika Kolope, ka e pehefo ki a Manatu Waka, ko au rak mata moala, malo apita ho mo mea mai, ka mo mea.